Moramo kako pomoći, gospođice? Bez goriva sam ostala. A jebemo sve. Malo goriva ćemo naći. Jel' tako, Miško? Gospodine generale, ako dopustite, dama je benzinac, a mi smo dizelaši. Onda ćemo šlepat. Jel' može, gospođice? Ma ne triba. A nemamo ni sajle. Jebemo sve kakva smo i vojska bez sajla. Sad ću ti kakva smo vojska. Vod, stoj! Gospodine Porčiće! Izvolite, gospodine generale. Evo, gospođica ostala bez goriva, mi smo dizelaši. Zato ćete vi sve sa svojim ljudima odgurat gospođicu do najbliže benzinske pumpe. Koliko ima do benzinske pumpe? Oko 4,5 kilometra. 4,5 kilometra. Znate li vi šta je 4,5 kilometra za hrvatskog vojnika i časnika? Da čujem, Porčiće! Gospodine generale, to je kurac od ovce. Kurac od ovce, Dobro ste, gospođice. Postupi po zapovjedi! Na zapovjed. Ajmo zadnji 6. Ajmo. Gospođice, nemojte se ništa brinuti. Ajmo, brže malo. Sad ste u rukama hrvatske vojske. Ajmo, Miško. Pod desnim krilom trčeći korakom, kreni! Jesmo!